Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa panahon nga si Herodes ngay hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo sa balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tiguwang nakaayo. Usa ka adlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari atubangan sa Dios diya sa bahin sa pagalagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso dito sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo ug samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran, din gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya, apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidumog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel mo anak og lalaki. Nganli siya Juan. Inikataw niya magmaya ka og malipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tawo sa Israel dadon niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siya og espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug ang mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa mataro nga dalan ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag-ilang at tinuod ang imong giingon kanako, tiguwang nako, tiguwang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios, nga mo'y nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtuo kanimo niining maayong balita. Apan wala ka man mutuos akong mensahe nga matuman gayon sa hustong panahon, ug tungod kay wa man ka mutuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong isaad kanimo. Niining higayunan naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa pagula niya dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siya pananawon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pagalagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay nagmabdo sa iyang asawa nga si Isabel, ug wala mubiya sa balay sulod sa 5 kabuhan. Miingon si Isabel karon, mitabang na gayud kanako ang Ginoo nining paagiha. Gikuha ni ang naghatag kanakong kaawawan at ubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Jesucristo, mga lumulupyo ni netong barangay sa patrosinyo o sa kasikbit nga mga dapit, kitang tanan nga gaagwanta, gahago, gasakripisyo, all for the Lord. Labi na karon kay gihadla kita sa medyo dili maayo nga panahon tungod sa bagyo nga tingali o maabot, hopefully dili kini moabot. O kitang tanan nga mituo sa kanunay, sa kaluoy, sa Ginoo kada adlaw sa tong kinabuhi. Kanini yung tanan, good morning. Og Merry Christmas gift natong tanan, hatagan na to ang tanan sa masipag pakpak.
Iskaya na ning ato ang kapilya. Kini na atong kapilya mo piskayang kapilya sa lungsod sa Cortez. No, dugay na tiligo ako kamisa kay pag misa na ho wa pa man toy kuraw. Karon na anay kuraw di na jud ta kaiskapo og siradaan talabi nagtaas ang wali sa pare. Nanana po signboard sa ibabaw. Nanay Birhen Noisa Senora Birhen del Patrocinio. Nagakaanam na og kadako ang ato ang simbahan atong kapilya na anay extension. Sunod tuig pohon moabot na ta dito sa covered court kini atong simbahan. Unya kamo po kakaanam po mo ka dato tanahon. Na mga 16 na mo mga sinina. Diyan mo na ga-oranay. Atay nga dato na dyan mo ba? Nagakaanam po kapag yung bilbil. Taas kayo ang ibanghilyo karon. Pero kaya ba mo, kining ibanghilyo karon, usa sa mga ibanghilyo nga makahatag nato og kadasi. Naay panultihon nga giingon. Paborito kuno sa Ginoo o ganahan kuno ning Ginoo nga mo pakurat nato. Kasabot mo gipakuratan noon. Sa gamay pata uso man ang pakuratan ta ato mga classmate mo tago anang kilid. Wah! Mga nabitaw uso man sa una karon kay di na man mahimo. Pakuratan ta. O do nay bata yung nay bata yung tabi. Ingana day kuno po ang Ginoo sa atong kinabuhi. Usahay ang Ginoo pakuratan ta. Aron kita mo samot o kaamgo sa iyang mga grasya o panalangin nga wa na to paabota. Piskay ba dyan po ni atong hunahunahon no? Kanang pakuratan ta sa Ginoo. Okay. Mauni ang nahitabo karon sa mga pagbasa. Pareho raman karon ang first reading o Ebanghelyo o gisgutan. Mga asawa o mga magtiazon nga way anak, di ba? Sa unang pagbasa na si Manoa, na sa asawa, wa sila'y anak. Unya, gipakuratan sila. Hingkalit o kabuntis ang asawa ni Manoa, nanganak siya glaki, nga ginganlan og Samson, katong kusgan. Unya karon sa Ebanghelyo, ni apoy tiguang nga magtiazon, nga hingdawat na lang sila sa ilang kapararan. Hingdawat na lang sila sa ilang kahimtang nga jamo sila'y anak, uwaw atubangan sa mga tao, uwaw atubangan sa barangay, uwaw atubangan sa katilingban kay kaniadto og baog ka, giisip man ka nga uwaw na nimo nga kahimtang kay wa ka padalangini sa Ginoo. Gipakuratan sila sa Ginoo, gihatagan sila surprise. Hinganay ng Ginoo mo surprise atong kinabuhi. Kamu din nga mga dalagita, maminso mo kalit, ipo mo ka-graduate, surprise manggihapon na. Kamu po mga magtiad o maminso po mo nga kumpleto na mo trabaho, sakto na mo sa edad, unya maayo na mo pagkabutan, grand prize na. Pag na mga tiguang lagas, ano nga maminso, consolation prize na na. Murag raffle draw ba nga usa ka sakong bugas na lang. Di na TV o di na refrigerator. Ang Ginoo kanunay naghatag na to og sorpresa. Because God is a God of surprises. Ako bitaw personal na kong experience ani. Hangtod karon di ko kaayo katugkad ngano nga sa among pamilya duha ming gitawag pagkapari. Duha maming pare. Naiusan ho kamanghod na sa kalapi. Pero buutan to. Ako di kaajo. Unya, ugahong tanawon, magbalik lang taw ko sa among kaagi sa una. Di man jud relihiyoso kaajo among ginikanan. Of course, mosimba si nanay sa tatay panagsa. Pwede ba parehan ninyo nga naa kanunay magyapunghan sa simbahan? Dili ingon ana among ginikanan. Pero mutuugod sila gyapon. Katoliko gud kaayo. Pero dili ba yung aktibo sa simbahan? Ladyo among bay. O, kanto mo sila antiyin dito. Mga igagaw na dinhi. Ladyo among bay sa sawang. Di may among bay, di maabot ng tingog sa kampanaryo sa Antiquera. Hilit.
Sabot mamog hilit, no? Hilit, awaaw, suok. Kanang wadya mo dyan, anino o simbahan sa among dapit. Unya ikaduha, ladyo po may kapilya. Kamu kay duol man ni kapilya sa patrocinio. Kami, ladyo. Pila go ka na magrosaryo, migikan sa Mumbai, mutamboy may rosaryo sa kapilya. Pila go ka kukod sa among mahurot. Daghan. Dagko kami kugmo sa una inig uli gikan ato kay kanang anuos bitaw sa lukay o sa tako nga gihimong anagot. Dagkugmo murag Jolin usahay. Kaya ganito ka ginhawa kay na puro kugmo na niya ka gikan ng rosaryo kadagag anuos. Unya ikatulo, wa man po ko ma-expose og simbahan. Wa ko kasuway ganing altar boy. Ikaw ka mo serve og misa. Dito ro ko seminaryo kailaan ning usa ni mga kalis, mga insensaryo, mga siboryo. Wa ko alam mag-ana. Sa may naibaw sa unang adlip ra magbaboy, adlip ra magbane, ilaw og baboy. Wa kay baw ang mga serve og misa. Unya wa ko makaagig altar boy. Wa po ko mag-eskwela Catholic school. Di para kita na uban, sige, eskwela Ika or Carmel Academy nga, nabito kanunay misa o pari sa school director kada semana. Wadyo kasuway, ana, kay public high school man ang eskwelahan, public elementary school, public high school. Tagsara ko ti kakitag pari. Gauna-una gani ko sa una-una ng pagkakitag pari, si Father Unyot, may una na nakitaan nga pari, namatay na. Abi gani ko ganing pari o di mangihi. Siguro una, di ba siguro mangihi ni tawar kay. Kauna-una ko sa una-una no kakitag pari, abi ko ning pari og di tao. Kaya na magsutan na ba kay kisa pag wala magsutan na pari raman. Gamay ra gud ta. Pila ra bay pari. Motong kauna-una ko karon nya hingkalit bitaw usod sa seminaryo una hingsunod pod ako manghod. Kan manguli bitaw mi sa amo, asa po gitawag po ta sa Ginoo pagapari nga. Wa jamo mo itong kinabuhi sa gamay pata, jamo may koneksyon. Di ba parang nauban nga altar boy, marag kakita kanon nagpari, magpari ko. Kami jamo. Di gani mitay ampog injilo sa amo sa una. Nay suroy-suroy og birhen kanang birhen sa barangay og birhen sa Fatima pero ang among pag-adto kay kana mo makakaon me. O painit kay jamo may suwa sa amo. Malipay gani ko sa unag nay mamatay, may nahiway namatay ro kakakaulong kong baboy. Malipay ko sa unag nay mamatay. Mo nang di ko pili pug kaon. Check namatay ingon ana diyan nay jahong ani nga naay limos, diyan tapat po nay dugo-dugo nga gipatong sa lungon mo kaon gyud mo ko ana. Sa una, siguro pag unang nagkagmatay ning dugo-dugo di ba kani tinai ani gihaya. Kana bang mga sorpresa nga gikan sa Ginoo ba nga di ka magdahom. Mao po ni sa ebanghelyo karon o sa first reading kining mga magtiasa wa na sila magdahom ba? Ay kasuway na ba mo anang wa na mo magdahom pero gihatag? Mo nindot ning pamalandungan sa ebanghelyo karon. Ingon bitaw si Zacarias, usaon naman mo, usaon man ho pagtuo giinan ni sa anghel. Usaon man ho pagtuo ni imong giingon na ho tiguwang naman ko. Gaminupos na po niyong asawa. Muto yung anghel, ingon si Gabriel nga, kung di ka mutuo, sanglit di ka mutuo, maamang ka. Tinuod na amang ra ba sa Zacarias, anhin na ni siya makaistoryag balik, mga December 21 siguro ng Ebanghelyo o 22 ba, kanang natawo ng ilang anak. Maabot na, timan-ira ka din siya. Kuha sila magdahom, inga na po sa itong kinabuhi. Daghang mga panahon nga di na ta magdahom pero moabot na to. Kamu din nga mga nadato ron, di ba? Kamu mga nadato na dinhi na arang-arang nagpagkabuta, gadahom bagud mo nga maingon anak mo. Wa. Sa gagmay pa inyong mga anak, tingali gaw-una mo nga basin o gihatag sa Ginoo pero wa mo maniguro. Kay matang unsaon man og pag-uan nga sa kay kapalaran ani mga bataa. Pero bisag wa mo magdahom, nahayahay mo karon. Iskay na mo pagkabutang, maayo na mo pamuyo, inyong mga anak tuana sa agawa sa nasod, inyong mga anak nahiluna na sa kinabuhi, wa mo magdahom. Amen. Importante na nga di ta maghunahuna nga wa na joy panalangin nato.
Kay mao na gitawag og paglaom. Kining paglaom sa kinabuhi kanang maghuna-huna ka nga naa pa joy maadyo nga moabot sa ahong kinabuhi taliwa sa tanan nga murag og imong tan-awon wa nay maayo. Kita mo tan-aw ta tigbutang pa ba mog album sa nga nanay utingkay pa ba mog album sa inyo? Kaya ng album ko nga makarang album sa wapay usog Facebook. Adyaw na dyo ipanglabay na dyo makaraang litrato. Kaya maunay kasaysayan, giunsa sa Ginoo pag-anam o kapiskay sa atong naong. Tanawa na dyan mga litratos gamay pata. Kinamautahan tag nagwaybay. Ako bitaw gatanaw ko na naitig post na may friend ho sa Facebook. Tung naong bitaw no sa elementary ko guys school nga kanang namiyahok din he nga gakaw talinis nga jung simod. Kung ja kana bitaw lawom ang kalimutaw. Yung matay ning naong nga pa mauturoro di sa gumisag patrosinyo. Uwawan in dagwaya. Pero napiskay-piskay po gamay. Napiskay-piskay po gamay. Di ko po kaaso. Pero narang-arang o gamay. Kanabang wa ka magdahom. Wa ka magdahom. Ingana ng Ginoo mo pakurat na to. Mga ayaw jud wad ang imong pagsalig o paglaom sa Ginoo. Kamo gunihi mga byuda, mga byudo, ayaw pag-una-una nga diyan mo na gapaabot ninyo. Naa palagi. Naa palagi. Oh, pagpasiksi lang mo kanunay, nakaligo kada adlaw sa gihilantan mo. Naglabad ninyo, kaligo, naapalagi mga asawa ninyo. Naapalagi mamana ninyo, bisag biyudo na mo biyuda. Kay naapay sorpresa ang Ginoo mo na mga pagbasa karon. Kamo mga lagas ni apil sa timian. Kamo mga lagas din he. Padayon ra gihapon pag-insert. Padayon ra gihapon pagbaton og maayong kabubuton. Og di daig na lagkatol pero pagbuhat og ano sa mo abot ng gugma sa inyong kinabuhi. Tuog yun nga naay apay mga panalangin nga giandam sa Ginoo nato. Kay ang Ginoo mohatag sa iyang panalangin bisan sa mga panahon nga wa na ta magdahom. Mao ni kinabuhi ni Zacarias ug ni Isabel. Unya sa first reading, mao pa ni kinabuhi ni Manoah ug sa iyang asawa. Wa na sila magdahom. Kitang mga karon ga ilaid pa sa kalisod, kamo mga magtiayon nga batanon pagagmay pa inyo mga bata. Wa pay income in taon, dugay pa moabot ang ilahang kaugmaon kay ga-eskwela pa, laom gihapon. Pagdahom gihapon nga moabot ang panahon nga kining mga bataa mao ni mo sa pupo sa akong kalisod. Kining akong apo nga usahay karon badlungon lihukan mao ra nimo baligya sa deklarasyon nagtutulog suta po. Paglaom pagyapon na. Kining hong anak nga badji nga gwapahon makabanaon sa ni puhog afam. Unya bayan ko og mao ni makapalipay nako. Kining bata nga gasuroy-suroy wa ta kahibog mo ni maobispo puhon. Ang Ginoo mo hatag na tog sorpresa nga wa ta di na ta magdahom. Kamo mga pangag pagdahom pa mo nga makapalit pa mo pustiso puhon. Kay nga na ang Ginoo mo hatag og mulipay nato. Amen. Merry Christmas natong tanan.